di Japune vale piasan junti ke ira kangan puruma mon vale asana ke ira junti vale cer asana ni kombir na inar aman asana ni ipi vale ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembutuk ngampum ari sibed hokwe mamai inbox nahu dari Facebook ra dari halaman nahu monim kocu asa ede ngom doh meraho nomor WA nahu masuk di sempiran nahu. Banyak mabar do nahu ke bati hingga aku privasi ngom doh ni. Nahu ke jangan kana cia ko nahu ke bahkan nahu ke warung tahu ber anak. Lain tanya kembali nomor WA nahu ke bati logo selingkuh ni. Tine ek corona la jaba cor setiar anu so ila do kampon poro nanti perna corona na war dohe war lalu lampare do karasa do ti perna kan kamu da ko serom ci loki bajum ci seliri kebanyakan boto banggar serovar boto ko compo pam dan ek lirik ke gadis yang lain bang tapi kuwer anak di rumah. Mi di Japune vale piasan junti ke ira kangan puruma mon vale asana ke ira junti vale cer asana ni kombir na inar aman asana ni ipi vale ni. Ndo kon rapo mun surobau asam piare. Iyo lain de nam roke mo serius mundak vale asa vale on asa ndawa pantur ndawa kere mi di Jap asam dan lelaku menanti hilangnya tirani. Mi di Jap junti di fokus kure tidak rumah namun hatimu tak bernurani berharap hujan diterik sang mentari tidak bau ni nau kami bertua ambisi dari doh nau kelain hargai gunggup nomor WA lagian oke war tiwar nomor WA rawe ukuran kat dahu nawe lajab dahu sebagai laki-laki guti malu di badem nawe memboto lahir capir mbf ni berarti manusia pada luar sekali nikah sekali mi dijab ndawa nggak ngojar ndawa ni junti nggak ngopil junti ke dari dok lain ba sosok setia nahu re tinggal wa nahu menesi patang ni nahu ya lah bo mi di junti ira ya Allah lah bo dei hanu lain tene konfirmasi di Facebook mboto lalu si pai ma ake ngom do sebuah papaho mengarang pembuat membuat itu konfir awam nahu pak bo wara menggahira we stojer lengan Facebook ira memotong ngampung lengan doe sobat doe bati turu konfirmasi do nahu ketitio do nahu don alaisi woi sorry le basire sorry nahu melucu am keritore hobi nahu re dikonfirmasi aure wow baden sore ngom do sekali wali ru am sawa do so di nahu ma semperare botong ngampung potam ar doe nahu ke wara wegu wara anagu sebuah kono janda gaga ber anak nahu yang penting nahu re bati pokon timoto aka nahu tahar dari sebuah aka edar do mene sekenal nahu oleh karena raham nomor WA nahu re hubungi lah pun nahu de inbox aka insyaallah nahu ma jawab nahu pun kena ekom no mi dinda bantu aman bantu inang pun balik asana do nam belum pakai mau urusan ke do nam belum pandain tu kon memang pak ani pak kami divekimu tidak harus ini mone nae Juni ngango jagal jun dia keni asa aumu junte madaba udi pula karena ekonera ratu lo adu madero cimu yo to vale on asan ngana ka mun iner aman vale asana ana ne famena lengar sobat sahabat sukai pu halaman nahu halaman madakaso mone makocu asa dan ane leva pula subscribe channel YouTube Mada Komedi Biba HJB channel ajan tanam puasi jaba anu jadi rugi anu jadi rugi gaib nih sair sobar sahabat subscribe channel Eden cing subscribe lalu nih bune
Bojo oke. Bojo, Kecor ketolu ba maget yang lepas sino kisen mage. Vale, ser asal ispalon judi mucok capi ete ni. Pahawan muro buka. Nang au na. Ete doe kagarantika pasti belanta ete. Kone kaga garantika nami kenya tawaan bau pahumu galoving pune pahula leva be. Gelobi ro kalau lobi. Kone makalo lovi. Kalau mau menada meniada aku mau babae ura unembele tembeki beri. Kani baju monca sarumbu mu mamin geota auto isi sana kodoe. Pahu mama niae munembere motire. Pahawan re, muna tsunami re. See you.